konkitu hanu ka dental access twebembezo kura twine technology nangashi obukugubu kubasa kutambira ino no buri akwanira kushasha bizimbire so ekitukora ntutahamu twite misiyario tuyamu burwiro infection age twaiza kubwihamu teza turuhomera ino lya rumaho litine busasi litakuza kuteganiza ekikureta omuntu amino gaza mu cyengere nice cyo kubanza wabura kweza mino obrofa bukagumamo ekikoke cyo nkifunama nkiryabyo kuryebyo kirya nerino ryabo Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media birankore Omurungi ari kutureba. Thank you so much for watching. Webare kureba Nkole Media TV nkabutosha amazina ndi Joanna twija kwegesa ebyamagara home program yitu eyebyamagara natayayira abashawo bamino aba dental access abakugira ntireka kugumana rino ryawe rikushasha orikwenda kuza kuriya bakorereho kake kake bakuya kasente kake erino ryawe rigume nirishasha erizoba kagambe nitwe omushawo ate atugambire obuhereza bwabo nkaba dental access omushawo na kwakira Ankole Media TV. Webare munonga mwena bariyo batureba mwebare kandi ntusima ruhanga kugira ngo mwatungira kire mwaza mwatureba amazina manyeta Dr. Brian Katonera abangire ndi omushawo wa mino nanga shoba kweta dental surgeon nindiga dental access aha mahembe gente. Okay doctor, obuhereza bumu kutuhereza ni buha? Ito turiye abashaho bamina batendeke nanga shabo tweta professional dentists azantuhereza buhereza bono kwate na mino cyo kubanza amino abantu mukunda kura mino ntukura kandi tukura tutakushasha konke tutukura icya kabiri ntweza mino simintinga abana batebizo bya mino tubikoraho abineza abakutunga za accidenti orubaruka hende kantu bikoraho abantu abakuba bine byasha bakwenda mino yagontugagariraho je kurungi abakwenda mino ngenge jeje tegabe white gargomiyero gabe white ebe byo nantu bikora. Okay doctor, abantu abinji bine ebihengere omino ekikureta ebihengere omino niki? Webare munonga ebihengero mino no burwiri no buretwe kikoko ekikoko ekyo nkituro mukano konka ekikureta omuntu amino gaza mu cyengere nice cyo kubanza wabura kweza mino obrofa bukagumamo ekikoko ekyo nkifunama nkiryabyo kuryebyo kirya nerino ryabo ekyo necyo kubanza icya kabiri wagira ikintu cyuwaryaho ekikwenderino for example wamenenere ibaro murino amino omuceri nanga igufa erino nirhendeka rizamwe cyengeri abandi amina gabo ruhangaye no kuyagakozere goro bigata kwetagwa kintu cyona ugaretere cyengeri oshanga cya cyengeri cyaza. Dr. Harona bakunda kufundura soda na mino bo bucyokoro bwa soda buno bahaburu mwen iwe chikore nyincha kare no ntayayira abo kuba ejo nemize emibi eyitukira kukozesa eyitukira kukora okwiguza enanka soda bia nanka mino nchenda erino nerhendeka kushanga no futana ebyare bino biruma oryo noruma nshisha mino sango mshiza mukuru ari bize na nomukazi mukuru ebyo nibishisha mino ekindi kushanga ngono araba kufutana imyenda nayo kushanga narya myenda konkijo nimze yabana haize muntu akirgama ebyo byona nibishisha mino. Hati Dr. reka omuntu ari kutureba omwegese habihengere nengeri yakubasa kurindamu amino geye gatagira bihengero mino. Iwe bare munonga erino ruhanga karukorate twine erino nkoko kurureba harkwera warshara mwagati nkwere kubanira sharte erino nirija ryinemizi yaryo eryo mwigufa eginengino erinigufa eginemizi ya mino ekitukubantu reba herwa nekintu kikwere kitweta enamo
icyo kikumire nkikira n'ingufu kuguma wargaho tuzariye patege yacenju yero ije yacenju eji bageta dentine haze gineisya na ermu ka sense mbwenu wargo mu dentine tuzomu patendije ejinyo twete mutemagwerino ubwo mutemagwerino gurumwe misi haza gon nene shasha hate bihengere bitwebi twine bihengere bishatu azan kwe kutandika kitandikira hamutwaha kigenda nkifumuro shanga nkikoma haza kuba kirya no bota kushasha na botine buzubona norya nonya otine shonga haza kuba kirya ibyo kurya bw'abantu byesherekayo ekikoko kigumizamo kukizara kigumizamo nkiriri hati kuri kugumizamo nkirya ekengere kishuma kigomu muri gipata itwa eta dentine ya chenju ate ekengere cyakikomu erino ritanka kutasembeho okitaya kantu kakufuka orakata ham konkuta kushasha abingi ntuchehuziye cyo okirgaho konka kuriye byo kuriya buguma nibiragarayo ekikoko kigumankizara ekengere kigumankiye yongera ko ekikuzara kigumankiriya na mino gawe hati aho kureba hakashatwa ekengere nkija kifumuraho kubanza ahakwera kifumuraho yero kitaho koko ekitweta umutima gwerino hate rino ryataho umutima gwerino ahantu umuntu akutantira kusasira okitaye ekikosya rino rukuteze imishonga orara hakiro omuzimba norebo orubajoro ari nkazimbira haza yamahera ebyo nibyo type bitu byo bihengere kandi twabiraguruza tuta ekengere cyakirya nicyo twubantu bahaburira ngo tugume turebe mushaho burumeza ashatu umuntu rwo mwaka sorry ozeyo bakukebere baribo mukanwa harahata hatu ko kwija wakebere utakushasha twashanga yakahengere nkaka nthozi ebikwiragura tubihamu twahoma nanga shi tukweta cementing wasiminting eri na haleveji tirigira ko kuriya korashi ko kuriya kuteganza no na aha kurigirira halevo kuba twareba eri rino naryo ni cementing wa tuhozya chezana ryo cementing eri no rikira then echamani aha erino ryashikira ahiri kuteze mishonga eri kuzimbya hata nho tukugira ngo harumna nicyo kukura konkitu hanu ka dental access twebembezo kukura twine technology nangashi obukugubu kubasa kutambere yino no buri akwanira kushasha bizimbire so ekitukora ntutahamu twite misiyario tuyamu burwiro infection age twaiza kubwihamu teza turuhomerino rya rumaho litine busasi ritakuza kuteganza ego okay doctor okuchebera wagira nti omuna Uganda lyokwe ningasho omuntu ali yokwe aine kuba nachebera amino geye at least once in a year konko kuchebera okuno kwabusha ninga omuntu naba nashashure sente nkaha nkimwe aba dental access dental access okuchebera no kwabusha okuchebera no kwabusha no ijantu no manyisho ngazawe then konka kuruba no ijakuraguzaho no horije kushashura. Okay. Mwineho insurance yona twin insurance zikuhika 5 twin insurance ya AAR twin insurance ya ICEA twin insurance ya Meneti twin insurance ya Nankaya Prudential zona zirhaha tarho shonga buhereza bur haruna ne tukweta APA na yerwa ati nkimwirwaro arho amarwara gamwaga kubagine insurance nti watahamu ukagura ina kantu ko kugura bahani bakuragura buri mwaka busha ebo buhereza tumbwine kirwara obo tubwine konka turiyo tubukoraho tutekateka kwa kashatu ntwatu ine packages buri omuntu yija yaine family bakurwara mino shashure sentenche tukakadizi family yawe tugirebera umwaka gwona konka obwire kubarake twaheza kugitereza turagaruka tubete mwije tukibanjura okay onko nkiwo mushawo omutendeke owa mino no habura ki omuntu ari kutureba ha kukuma amino geye ningashi ukwerinda akakoko kuwashomesaho nana okuba namino agari clean no okuba habura okukuma
amino gabo, like having a good oral hygiene? Webare ekinkwenda kuhabura abantu n'ebintu bishatu. Ekyo kubanza nokweza amino gawe emirundi eki omwizoba omukasheshe waheza kunywa breakfast na nekiro orikuza kubyama yeza amino gawe orebe cyangwa ebyokurya wakora ki wabimaramu waheza kweza amino ombazi gurekemo ombazi nuguza kuyambaho okuhamisa amino gawe akwe ececweka cyerine eki nkibanchende kitweta fluoride na calcium hati waheza aha okezo kiyawe ebyokurya okiyawe ebyokurya okabura ko mbazi erino ryawe nkiba cyakora ki nowa erino ryo ryonka nowa akora ki nowa arteganisa akuba kutamo ebyokurya bitukurya nibiteganisa amino gitu ntamo ebyokurya birimo acid ebimwe alkaline azerino ryiturbane ryenga so ko kurabya mu mbazi gwa amino okagurekam gwija guhamya amino gitu echa kabiri no kwetantara ebintu ebikushisha amino ebintu ebikunurira sweets biscuits manya cakes ebintu ebyo abantu abingi tukaba tutabyini namazamu na syrup sombana syrup ezimukurebezi ntuzitaga mnonga abandi zitambira abana bitu konka kandi twaza tita akamageza aginkubaha umwana wamuha syrup muhereza miza akoreki aganywe nobyakwa umwana w'umwaka guma muteka mizo mukano akoko syrup ejine kwatera harino eyoroba ece kikuba cyorobe kikwatera hamino nkaha ece kikubanchi nurira haze kikoko cyo mukano nkikunda munongo hati cyafuna chance kikagwa kintu ecyo kiriya na mino so mbwene umwana yanywa syrup muhereza mizi ecya kabiri nabagambira kwetantara bya bintu byone bikubane binurira konka ko buryo umuntu akubikunda waiza kubirira yabe mizo mukano oyewe ekikwatira eki kikubanchi inkinanka nkikwatira kandi kikunurira kugira ngo takaherezo mu gishi kikoko kweyongera kuzara ecyakashatu bantu abashawo bamino mureke kubatini ibikabiri byakare ngo umushawo wamino waza no shasha ebyo ne byakare ecyo yakore amino umurundo gumo mu mwaka turaruhu to dent access it's free of charge mwije turero ntsakugambe ibizu byone biri mu kanwa hazotandikiraho. Okay, doctor, abutosha nibatugira kugura ombazi gwa mino. Hariho omuntu omwe tukatugire yo kuraguza. Twambuza ntukonka shini mbazi cyo muntu gwashemerere ku brushing samino yatugira the cheapest because oral hygiene starts with you. Iwe nka doctor nimbazi gwa mino kigwo ku recommending omuntu ariyo ko ari kutureba kukozesa. Ati nyumba zigomino gunkuba recording gukwa recommendingira nogumo no mbazi ogwine hebi ebigambe byo kubasa kushomoka cenga ecya kabiri ebintu ebikuba ombazi gwo kubasa kushangabura hamwe wargaha ukaza Kampala no kushangayo kazambarara no kushangayo gutari gora murundo gumwe ukaguronda kabura nibyibi tinguza kujanto gurogu nango guno konke mbaze myingi yonero recommended konkiwe cyo ino kumanya wano basa kushoma ebigambo kabishomoka byite muri mu fluoride muri mu fluoride yamazima rutaro rulimirwo takubasa kucenga otagura nangashi wargambarara kaza Kampala kaza guru ogumbazi ningutunga ejo niye mbazi. Okay, Dr. Webare Mnonga akagamba ka muheru ori kusibura abakuturira. Mwebare Mnonga kiye kumwatutamu kandi itwe nkaba dental access ntubakira emihendo yitu ne yaburijo mutakaira kirira nirwaro professional nirwaro rungi mbwe ntubashaba muje mu style. Teriri ya food abantu nibasa kureba ebyo byo ma doctor batini. Biri ya food bo kantu bahereza kinyini ekiri profession. Ego.
webale munonga niyo. Okay, Nkole Media TV, thank you so much for watching. Twaba twatayayira aba dental access abakushangwaha ha Mayembe gente ekizimbe ni bakyeta Kadoma building iwari kwenda obuhereza obwamino braces Dr. Tias kwatoko kandi tukugaruka ate tukushomesa ha braces nebintu ebindi. Until next time, ntukuba ntubugabuga na God bless. Nkole Media niyo yonka yokushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Nkole Media, Nkole.